Hi guys, good morning. Anyway, welcome back to my channel. So, kapia content ma pula te pini bangke. Pini min la so video long bangke. Zero money bill wooden house pula so kapula title ni di la so video samardo. La so video bank ako reason mang la pula. Kam kaprek duo masih la so kam da daily chodong le masih ahut pen sometime chot po ahut pen chodong le la pya le la hai manai lo kinon mang ke manai bang ke la le to down and la bang ke door mana window see unlock tam nai long le la op da window duita manai lo la bangke ene pathe chat lock avelang color avelang non bangke pula alam bangke roof handa everything ready lo tala so abang color paint la handalo tel abang roof manai fit pula so reason abang khela lo prek kam do masih daily le ki orlong kali dan masih afford le ling sila so pata ki orlong masih lalu ke dere ke okay dari mula 2 legs ya tin lalu tin di po veranda kapilo Karbi ben po ke veranda ne Karbi ben apa Pengdang. pengdang ke bang ala pine ne veranda hai Berendahan ya. veranda bang lam Jalan lama. Halo, sengkar jilo. Dayak tu yang hongkup pusipu. Hongkup. Sapu. Boleh pada sejauh ni. Calo boleh kesan. Lagi itu Karbi pen bangka aku pula bang alam pen enu pula te berenda boleh pun ada mik. Noleh. Lah, English ah? Corridor. Ini sebagai koridor bersama. Kejauhan
corridor. Mane lahai frame kadu ke tatang lo kela passport punang hai something pinyaling se ni ye po malabang the color pelo so finally nan bang ke only roof ani ke adore so chulo ne da lo pusi yala ya middle class han ke it's okay perfect thang along with labang keren lo di lah color hello guys lan ma roof tatang lo ya okay min post dala dai si non la bang ke la thong bang ke temporary